تیپا A Kurd dibêjin aşvan nabe poşman. Aşvan nabe poşman. Aşvan kî ye? Xwediyê aşê. Aş digerîne, aşê genim, aşê arvan. Çima nabe poşman? Ji bo çi? Ji ber ku karî wî herdem berdewam e. Millet herdem pêdiviya wî ji genim heye, ji nan heye, ji arvan heye. Ev kesaya ticarî poşman nabe ji ber ku karî wî ticarî nasekine û hûn gelekî zanin nirxa genim, arvan û nan çi qasî di jiyana milleta de heye. Yani pêdiviya jiyanê ye. Ji ber vê yekê dibêjin aşivan nabe poşman. Karî wî herdem heye. Dîsa Kurd dibêjin ava sar bi ser her tiştî dere xwar. Carekê dîn ava sar bi ser her tiştî de dere xwar. Çima hûn hemû naz dikin av av e. Ne qilçik tê de heye, ne cûtin jêr gerek e, ne tiştek. Îja tu bi ser çi de vexwe wê her xwar? Em karin bêjin, em karin vêya ser kê bêjin kesê ev mirovê wilo nerm dan û stendina wî wilo nerm be, ne wek misera eşk be. Ev ya dikare bê bi her kesî re karê bimeş. Karê derbas bike, karê dan û stendinê bike. Ev em karin bêjin. Ev ya ana zê bêjim berî anha jî wek wê hatiye dûbare kirin. Kurd dibêjin avê vexwe ji avgîra jinê bîne ji asîla. Avê vexwe ji avgîra jinê bîne ji asîla. Yani ji kokê dibîne, ji jêderê bîne. Wek cara din me got ji cobara avê bîne, ji cobara cihok ew aslê wê yani koka wê û jinê bîne ji asîla, ji kesnê asîl ji ber ku ji bo ev jin timî ji bav diya xwe kalkê xwe fedî bike. Çilo fedî bike yani nabêjin bibûrî. Yani wek dibêje her tiştî bêj yan bike belkî ne wilo dirê di gotinek ne dirê de wê bavê xwe aslê xwe bîne bîra xwe koka xwe û li ser vî hawî wê bipeyîve wê tiştekî bêje. Dîsa Kurd dibêjin aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt. Gelî temaşevana ez van penda bi dawî bikim ez ê li komentê we li nivîsandê we ez ê vekerim. Aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt. Yani ev jî tişkî em bêjin zanistî ilmî na. Lê wek numûne tê. Aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt. Stend. Çima? Herkes mejî wî dikev serî wî. Yani me ji xwe mejiyê xwe razî ye. Wek Kurd dibêjin qadî ji xwe razî ye bi vî hawî. Wek yan Kurd dibêjin ez li vir û xelîfe li Bexdê bi vî hawî. Demek ji ber ku her yek bi mejiyê xwe razî ye, mejiyê xwe dîsa hil dibijêre û distîne. Yeka din Kurd dibêjin av di ciyê teng de deng dide. Av di ciyê teng de deng dide. Rêl avê teng dibe, av wê bimeşe bimeşe bi rê ve biçi wê biçe deng derdixe. Çima ji ber ku rêya wê teng e. Karin ser vêya ser çi bêjin? Em bêjin mirovek çi qasî wilo hesan be, besît be, sana be. Tu wilo tedê lê bik wê bik baqînî. Em bêjin pisîk tu wê têx quncikekê çi qasî pisîk bû wilo yani belengaz bi deng jê neyê lê tu wê têx quncikekî, qozîkekê, koşakê ti rê lê teng bike wê bavê xwe bavê ser wê te. Fewzî ji me re bêje hûn çi dibêjin li Amedê? Ji koşê re quncik, qozî, koşe hûn çi jêr dibêjin? Hewlo tê dîwar ana horta avir hûn çi jêr dibêjin? Binivîsî ji kermetir. Dîsa Kurd dibêjin avahiya malan di destên jinan de ye.
کورد بیژن آواهیا مالان دستین جنان دیا چما جبرگو لگوری بگشتی لگوری کلتورا ما دیروکا ما زلام جدرگا مالی کار دکن جن هندره مالیت کار دکن او جن او زاروکا خودی دکه او کارگیرین و تفدیرا مالی دکه دیمک او آواهیا مالی دسته جنا دی ند دسته میرا دی نمونه جن خانماته او زاروکتا بروش دکه و او کاروان بی روشی درخه قنجک باش بله والجو مجد بين قنجك آمدي ديسا كرد بيجن عاقل نا لبجنية لسرية عاقل ندر يدية دسريدية من وقت فرهنجيجي أفقوتنا كله درسته والريزمانجي عاقل نلبجنية لسرية demek ki belki bibine bejnu balawi şoxu şenge tijber feridike lete u da axive yan danu stendine dike tedbine tije nefret edike yadin gavad be aqil nedr yedeye de serideye demek neher yek risipi behişmende u bahaqile carna tedbine xorteke je xortek 30 sale yani 40 سال یا 25 ساله جیه کی 6 سالی زاناتره و هشمنتره demek عاقل yani مجی ناد خوشکبونه جدیه ایشوی خوشکبونه و بجنوبالی نلهوه و نه ده سالین پر جدیه سالین پر یک آدن هی کرد بیجن از ویاد خوازم هون تکز کل سر گوتنا قلم جبوك ازي خوازم بسكي بكم كرد بيجن عالم جبير دكا قلم جبير ناكه عالم اي زانيار اي هشمند جبير دك جبرجو مروف قالك تشتري ويد هنا ويتشني هب جبير بك لي قلم نفيسوك جبير ناكه جبرجو تاني في ساندن اي عالم كارروك جروجا وقرا ابيا تشج كارم بيجن وقتيج مرد بيجي تشني وهابن بنفيسين متخسر قوتنا قلمي الجواب برسم قالوا قلم بتشز مانية نزعنا بعربي بخوا يعني كفن دبي يراح قلم بتشز مانية هو الناس بكن ومكاربن بيجن باش هجر اوجي بزماني عربي بلسان لي هنكارن هجر زانبن هنكارن بيجن بله دیسا کرد بیجن آگر خوشه لی خلیجه چه دبه آگر خوشه لی خلیجه چه دبه آگر چه خوش بونا آگرت سرمیدیه کی گرم دکه خوارن سر چه دبه گلک کار با آگر دبه گلک کار لی خلیجه چه دبه یعنی لدوه دمینه خلی آری لدو دمینه هم کارن ویا بیجن اگر خوش لی خلیجی جه چه دبه هم کارم بیجن مروه باش بلکی زاروکا کوی نباش درکده نوکوی او زلیم یعنی او مروه باش یعنی او پیرکا باش یکی نباش یکت هم کارن ویاجی دبیجن دیسا کرد بیجن دبیج ولیات که خلی وش خلیات که ولی هم کارم وی هاوش بیجن کارن سر آگرشی بیجن یک آدم کرد بیجه avdare agir çêtire ji savare avdare agir çêtire ji savare savar yani em dibên girar li cemme birgul xwe gotine kurdiyê sedî sed birgul gotine kurdiyê çima avdare agir çêtire ji savare avdarê ana ba hatî guhertin gelek tiştatin guhertin ne tenê mirov hatin guhertin avdar yani carna pûk tê pûk sermak bi ecêba tê tedbînî carna tê dibêje bi carekê re tune mazanê tê bîra min jî yani heta berî çend sala di avdarê de ew tav û brûsk û gumguma wan
دنیا خراب سرماجی هبو جبرگو برف جیت کد آفداره دبی آفداره برف گیها گلیه داره نما حتا ایواری ابجی پندک کردی آفداره برف گیها گلیه داره گیا جورا داره هما دنیا برا نما حیا ایواریش برگو روگ جی درکت جولو تیگو هرتن وقت جوی اوروپای واندارا اگر چیتری ساواریش برگو یعنی مروف صار به شخوا تخوشی شخوارنه جی نابینه یک آدم کرد بیجن آغی هفت گنده والا آغی هفت گنده والا کارن سر کی بیجن یعنی یک هب گله کی خود بینه تشنی نار دستیوید هبن تبه ها آغی هفت گنده والا یعنی کا خو سر چید بینه هفت گن هنه آغی وانه لی او گند حمو والانه مال سر کل پیچا آغی نا گرک مروف هبن هر تشت بمروف آئی مروف تنبن آغاتی جی تنه یک آدن کرد بیجن آخینا وی دستی جوی دستی را نامینه آخینا وی دستی جوی دستی را نامینه اول سر استمکاریت کار بیجو سر تعدیه یعنی تعدیل هنگ آبه که روژا به و تعدیل تجی به تی ایرو خورد به تی سبیل آواز به تی قلس به بیان ترسی هفدو جبولو اوه وقت بیجه گوتنه که بانگه که جبو گیک تعدیانه که استمکاریه که کرد بیجن آف و آر تجار نابن یار آف و آر تجار نابن یار جبرگو آف آگر و دمرینه و بریجی پند مرولو وی هاویره درباس بون اوه بیگل لکی خوش کرد بیجن آوا خوستی ناچه هستی آوا خوستی ناچه هستی اون زانن تشتی گل کی گرینگ دمروف ده هستی پیشی هستی جی چه دبه گوا گزاروک در گوش دهن دریز که جا خوده به ایجا آوا خواستی یعنی تشتی تتخوازه تشتی تولو لاولاوا دکه جبو تبستین لاولاو رجا تبستینه جهنکا او تکارب اشتر نابه مال اشتر نابه مال وقاوا کرد بیجن سواره الهسبه خلقه سواره یان برخی خلقه جمرور نابه بران بفیرنگی افجی بانگه که جبو یک پشت گردیا خواه بخواه بکه یعنی پشگرتیا خواه بکه یک آدم هیه و یاد آویه دبیجه کرد بیجن آگری خوش دو قرماده ایه آگری خوش دو قرماده ایه قرمه دارا او یعنی رهی داراوان ولو جبرگو قالندن آگر دوان دمینه آگر دوان دمینه یعنی زو نابن آری و خلی آگر بیتر دوان دمینه تکار بیتر خلبر گرم بکه آگری خوش ده قرماده یان ام کارن بیجن جی ام کارن بیجن جعالی کی ده مروفه کوک مروفه مزن بصالح خو وزانيار بهش نوك آنها مگو عاقل ندر يديه او يه هشمنت او زانست و قنجي و باشي حموم كارن بين لجمويب اف بخوا اف پندا داويبو لتيبا اده تيبا آ بفي هاوي امش تيبا آ بداويبون سبا بريدانا خده امي دس به تيبا بابكن وبخوا في هاوي پندمي ايرو بداويبون سلاف وريز جوا حمواره ومالاوه